Уһу делби тептерәчилер аммар үске кутталлақ участактары туараттылар, уу кыралан түһәр. Бу күннерге аммар үс муха чурапчы улуғын мырлатыгар қаран турбыта. Ол түмігер аммал улуғын сулғатчы нәхелегер дері аян суола быстыбыта. Аммар үске уутахама 6 метре хеттуон 7 сантиметр гатеңнесте. Суукка устата 10 сантиметр түсте. Оттон буягага суукка устата 10 сантиметр тахарда. Онон аны 2 хонугунан уэ билен сөптен сабағылылар. Бөтің сулғатчы чурапчы сулугар бар меңері мостата бусылга 2 хинтибирде 400 метр суол балотуната уонныгар түсте. Олықтауқтыр балтара суукка устата оңачынан туру сырыттылар. Өріске делби тептерикенне уу кыралан түсте билген аян солун сөргүттүлер. Bilgin ürekler olara kildiren erenler, bilgin asılının solu raketen görebilir. Ondan bilgin eme utahama tohtan çizketten namhak, okunan baran ürekler olara kildiren ondan öter bu behe üstte anda tuyan hasta, altınlıgar taharun heptir. Berem olur obut, günah ikaten görebilir.